Hendak pa kaduduk, kaduduk, kami na hieng, berbadu ru terekam hieng. Kendet hangta kasapi kalawan, bat dah kijingjau umat, berbadu ang, balai piyam, pet kaning akubor. 68 people are dead after a plane went down in central Nepal. That's according to the country's civil aviation. Abaya pingakan ma, umat hanya kijang. Kajing iba shisha, kamplela syuyanga. Mano bang pengen yanga, apa thay bana im mentah. Tiklur basai pernah, saya kengki jarna. Perkajing im badu menta kamlang syu kumbamin syua. Amadai kajing susi kebalaban hau. Meminta umnang su mantia bandam, meminta ulah suim tang hakadi, memar ulah perkat pelat yaka. Jing im ayu yanga, apa tenga im mentah. Ngakan mau bapu dan batnya, bapi ai jinkmen yanga. Mentah manoban pengen, ngala dulu kijing kermen. Tangkum kijing pos nil, nga kendit ben re